Mukaririgite wa Nyamita Kimathi Munjuri na ugite gwa Kagita na Ndene bethiritwe bakithingatira thoko ya miraa nthigurune ya Djibouti na kira gikwendekana na Ndene ugwati mbaru bwa Rais Ruto. Nawe mukaririgite wa Kefis Joseph Ntwero akina inyirite ati guti watho bwa kaunti bumba kunenera watho bwa katiba kiuga thirikari cha kaunti cha Mombasa na Kilifi tina umbanike watho kuringa marubuku wendia no utumiri bwa muguka. Antony awe musiasa Kimathi kaura na chokeretie CS Linturi nkatho ni gutonyerera kirigereria kuonokia muguka aria kinyarombete ngabana Kawira kwiritana gwitaga gutetera kariba kaunti yawe taburia ngabana wa Embu arathithirie. Munjuri urani mukarigite kya Nyamita agwite nari kuna gitumi kinene muno mutongerio mugongo tonyera manto je thoko ya miraa bwa mbere akiwa ni thoko ya nthiguru ya Djibouti ira mwankira na ndirio indi batumba gwikia miraa ngi ndene dunia yomba kuyukia miraa nkurukie tani 10 na tutenda ya kinya kilo mukuo tia Djibouti na ontoto gwita ki president ni ati uritobo iwe nkaki au mbovu obukamata manto yaya kuyukia miaka 5 ma tuthiata na thoko iyi na mukathe president ringi owe wo menya kweya na instruction kukethira ambassador betu baraba inara antu baraba bati kwaru abo bira bionde bakwenda tuthirani ayo tumbe kuona ne hata tukumba kwambiria kwendia miraa yetu Djibouti bakoya atani 10 kana wira bakenda kuoya batu twitayari na untu bajairi bura Munjuri kwenda mutongerio mugongo thwa gitonyera ni manto je thoko ya Somalia arakuga biashara ba miraa ibakuthangikwa muno na gwitua mbeca nyingi untu bura batibati manto yara ya ukarika Somalia manto yakulukite kueleweka ontu kuina group ya Somali bo visi ya President Hassan Sheikh ba yire Jomo Kenyatta na ibo bo yambia irati onde to endia Somalia bake yaringi batweterara batuchulia na president wetu wengo iwa ikometre kuati akiukumu visine akithiria kwa hapa antuba akandirwa abo miaka ile kuthira na mugathe president atukurikanie miaka ile ni itarira ya munora kwithira twiteseka nima antubai bakabiri kuma level ya euro muno thirikari ya Kenya kubatio mba kwithira baketha ya bantu ya ikethira batina protection ire euro muno visine ire akuya uwe ikundi kena inya kinya ndege ya Kenya Airways yongwa ikaatwa bameata barua yokamata miraa ikundi kena inya mwanka CS Kindiki bamwiria agateka rure mwanka yetu yakakwi mwanka yetu ywe tofauti muno na yura Ethiopia na yona Somalia kana Djibouti na yona Somalia ko president wetu ni itare we pronounce ria mwisho na kimanto ya manto ya mwisho twenda mwanka yoruorwa twenda Kenya Airways ambiririo kama tamira na twenda muno mbia ire igore wa Jomo Kenyatta tiethire mbia cia lali cia Somalia thirikari ibete bakoyera kwa Mogadishu tibe ya kuoyelera Kenya na atu tutia wotheri tutina into kya kuwa itwenda ya miraa na toko mna bubu kungina ku mukarigitwa Kefis no Joseph Ntwero aki kinywa kethwa keria manto ja kuonekana ki muguka na miraa katiba 2010 ni very clear county itumba kuingilia kimera kana product from one area to the other. It is not allowable. Nunto Kenya is one unity state. Even if we have 27 counties, we are one united country. Na section yemwe ya Kenya itiria section irengi and product. Nunto we are one country. Miraa is a sejondi crop. Ye nambanje tia thirikari ye nantbande githira bakurutangwe miraa. So how can a section of the country you are to combine you can't. It is not fair. Akiwa thinira kuoneka rotero Mombasa te manto je muguka kana miraa indi ni mandawa jangi ja kurevya ja kwendwa ntereiji fadhali antu iba minye miraa scientific research ni bwithitwe me our Kenya Medical Research Institute iba bwithitie twe mbunge twabere twabwithe research na babwithe research ya miraa na bona miraa ye na compound imea na bona miraa tethina even in bonde ya UK ire thorera manto ari charge na kumenya manto abia kura babwithire standards bagwa miraa tethina miraa tetuma uthondi thina mwiri na Antony Kimathi ura muteteria kyoto nene kaunti ya Meru achokire nkatho ngavana wa Embu Cecily Mbarire no tumagutana atongire bangi
kirigaro mutongirio mugongo akiwa ntibu ngavana wa Meru nibo abiri kuthwa kiringatira kagita konthe nikenda kuona Meru kuona witi na mbere reo ituronere ngavana wa Embu agwatanirite na ajumbe na ma MCA bau mobeta mwanka kwa president nuntu bwa kwariria mantu ya muguka nuntu bwa kwithira ngwataniro antu bembu bongwa bena ngwataniro na ngavana wao na gwitikaniria na atongeria na bakaria na sauti imwe manda mungavana ogwa goguchua ogwatithanwa na antu bakanisa ogwatithanwa na anjuri ogwatithanwa na andiki ba nteto ogwatithanwa na biashara ogwatithanwa na ajumbe ogwatithanwa na ma MCA agwa no tuikagita gako gwatithanwa ri tugochwa ri kenda kwa gukagwatanira tugirira Meru maendeleo akiwa muthenya jwegoro ugeja kutha minista urimi atirario kiro ari ruru mugukaki ni jujunga juringi kunika na mbeca ngavana wa Embu agwita kwa president milioni 500 niranenkanirwe nekeja kwithira atirari mitheka atirario ntegwitikia kinya mantu ya mira jari ndiomba mira ni nditethekera antu au lakini ria kuretewa no ntu mitheka na arario na ngucokeria CS mitheka nkatho no ntu na arario na ituronere kinya antu ba mira bagatetheka ende kethira atirario ntegwitikia kurigi ntu kirinde oneka ki mantu ya mira Muthuri Muriuki, World TV, Mutirajo Kangangi.